I Morana Rožman. Morana Rožman. A znaš ko je ta? Imam pojma. Ova ima onaj najveći turistički centar na svijetu, znaš onaj paviljon Kacler. Misliš najmanje, ona kućica? Ma ne, najveći, to ti ima, ne znam, 7,99 kvadrata, ono. Ne, ozbiljno ti kažem, ima i pokretne stepenice ovdje. Ozbiljno. I stalno stavlja cediljicu, onu. Da, ne, Doći ću. da. Ima ti pokretne stepenice, ovak ima lojtre koje uzme pa i premjesti, koži pokretne. Paviljon su smislili moji preci. Znači, kad me neko pita otkud ideja za paviljon, to naprosto nema sad ideje. Ideja se rađala tijekom vremena. Paviljon je nekad bila cvjećarna u kojoj je radila moja baka, pa tijekom povijesti se selio sa jedne lokacije na drugu. Uglavnom su ga mi odlučili restaurirati i vratiti na originalnu lokaciju na kojoj je danas. Mi kao moj brat i ja, mi smo bili nasljednici obitelji Kacler. Uglavnom na kraju je to sad evo najmanji multikulturalni centar na svijetu gdje se nalaze na jednom mjestu. Mislim da to volim reći 7 u 1. Ali nikad se ne sjetim uvijek svih 7. Ali uglavnom to je sad suvenirnica, fotopoint, muzej, galerija, mjesto susreta svih ko dođe i Karlovčana i gostiju grada i naravno neformalni turistički infocentar. Gdje je onako meka za sve. Izgleda slatko, zeleno, malo, ima nekakve lude izloge, dobro, i onda tako svi dolaze tamo. Ovo je nešto antikno. Nešto baciti u šanicu. Na grbu Kaclerovih nalaze se mice, koje su tako simbol borbe i predanosti po nekim heraldičkim pravilima, a oni su to donesli sa sobom ovdje u Hrvatsku, taj grb, i tako je to i ostalo. I kad je paviljon Kacler napravljen i sad smo ga renovirali, stavili smo gore grb da bude fakat je lijep. I voli mačke inače. Trenutno živim sa 2 miceka u stanu. Jedan je mali dlakavi, tu je negdje, ko zna otkud nas vreba. Drugi je malo veći, on mi je potpora u životu i siroti, iskorištavam ga za transfere, nošenje i sve ostalo kako to već ide. Onak glumim plavušu i vičem joj kak si ti jak. Let's go, honey bunny, patuliće moj. Miće u ovo. Ja sam bila onako introvertirano dijete koje ne voli pričat i ne voli se baš družiti sa ljudima. I onda sam pisala, negdje se mora to izraziti. I tako je to krenulo. Dobro. I od uvijek sam pisala. U biti moja prva knjiga koju sam izdala je bio Rječnik karlovačkog urbanog plemena, 1, onda je došlo 2. To je onak terenski rad od 10 godina, zvuči moćno, a u stvari je to kad bi mi se pružila prilika, onda bi otišla kod neke od obitelji koji je bio zainteresiran. Znači, otvorila bi špajzu i ta špajza bi, u toj špajzi bi ja pokupila 100-tinjak riječi karlovačkog govora. Onda super je bilo ekipa iz automehaničarske radione, uđemo unutra, sve germanizmi. Od Fergažera do Iber-Ciber Špulice. Nego, bolje izdat knjigu nego prijatelje, jel? A otkud vam pare za to? Nije ovo jeftino. Digli kredit, zadužili se, koji svi drugi. Nije da pare padaju. Ja čistim.
Dobro, samo mi, gospođo, samo mi polako, evo imate tamo, samo mi polako. Ne možeš od ovih zelenila sve počistiš. Pa uzimaju zelenilo, zato se... Evo, čisto! Ima još? Je, čisto, sve, hvala. Čisto, dobro. Hvala vam što brinete s našim parkovima. Uvijek. Da. Kad se sjetim svih promocija knjiga, svih u povijesti na kojima sam bila, znači, bile su jako rijetke promocije, uključujući moj rječnik koji je isto bila dosadna, odnosno stereotipna promocija. I rekla sam da sljedeću knjigu koju budem napravila ne želim da bude dosadna promocija. Jer svi dolaze na promociju zato što moraju, zato što da nahvale autore, onako, da sebe istaknu, naravno, obično niko ne želi pričat, pa ono koji želi pričat, taj je sav sretan da se dokopa mikrofona i onda od Poncija do Pilata krene ono, kako je izumljen papirus, pa do knjige, pa nešto, uglavnom svi zaspu. Ustajem, ajmo! Pa ne možeš tu spavat, kaj si se napafal. A jesam malo, da. Kaj, pa ne možeš tu spavat, ljudi. Dobro, kaj idem, ajde, dobro, lagano, okej? Smeće svoje pokupi. Nije to moje, nemam pojma, bacim, zahvalim. Karlovački parkovi. Baza svih predmeta tih starih koji je stvarno obiteljski tavan i sve u kući što je bilo. Nakon toga stara krama koja je isto tako nepregledno carstvo, kulturne baštine Karlovca gdje izvlačim evo je Tanjurić, pa nešto, pa knjige, pa tako se ta priča slaže i sad sam postala hrčak. Nemojte tračat ljude, jer onda se sve čuje. Bog. Aj. Dobro, dajte. Kaj ima elitna pozicija? Pogledam tu da vas upaljaču dane piva. Di je? Pa gledaj. I dani piva, jes, to. Samo ga treba napuniti. Ma nebitno. Bitno da piše gore dani piva. Kaj se, a Karlovačko? A, gledamo, opa, moje. Dane pive, A, budem ja to pospremila samo da... impregnacija. Di je? Impregnacija. Aha. A gle novaca. A novaca ko u priči. Jutro. Po običaju. To mi je najfinije ujutro pojest kotlovinu u magli. Da, kotlovina u magli, da. I onda smo tako, šta bi, rekao, ja sam od uvijek htjela prodavati maglu i od tog dobro živit, vidim da to ljudima ide. I onda se tako stvorila pričica, ok, nazvala sam svog Neveniusa, mojeg dobrog duha paviljona, Nevena Cetinjanina. Eko, Milo, dolazi u paviljon, imam ideju, moramo je ostvariti. I tako je to bilo, znači u 7 minuta je to sklepano sve. Staklenka, magla, naljepnice, sve. Znači, on je dio Karlovčana koji ne zna ništa o Karlovcu, ni ne kupuje maglu, točka. I niti bi ja njima prodala. Dobar dan. Opa. Ovo je drugačije. Aha, uvijek je drugačije, mora se tamo nešto mijenjati. Uvijek moving nekakav. Uvijek je moving, da. Ja bih maglu. Ono za magnete. Aha, okej. Tako da ste reći, obožavam ljudima prodavati maglu. Ja isto volim kupovati maglu. Ovako. Vrijedno. Kad je to ubrana? To je svježa berba, sad jesenska, koransko područje. S obzirom da su mi sirene sa korane bolje ove... A bolje one nego Bolje, da. Najbolje su, da, koranske, može. Jako smo separatistički, lokal patriotski punkt i želimo da sve što je tamo su djela karlovačkih umjetnika, kreativaca, što god neko može napraviti, dobro je došlo. Naravno da
imamo neku selekciju da to bude estetski, da bude sa nekom pričom, da nije nešto bez veze. Ko je slobodno vrijeme? Mislim, kad radiš u životu nešto što voliš, onda je sve hobi. To je prvo. Ajmo sad I onda kad riješim sve vezano za paviljon i sve moje ideje, mislim, nikad ne mogu to riješiti do kraja, ali onako imam tjednu nekakvu bazu. I onda kad dođe vikend, onda razmišljam gdje pobjeći, gdje nema ljudi. Tako sam se počela baviti speleologijom, odnosno prvo planinarenjem, pa speleologijom, i to je čarobno. Znači, ne postoji niti jedan trenutak koji mi se toliko urezao u pamćenje koliko tišina i mrkli mrak u nekoj jami na dubini, daleko od svijeta. Nije baš ne služe. Mogu dosta toga da se ljudi ne. A ne, počeo je fafat i postao kronični fafonja kad je njegov fiškal skužil da fačka njegovu šocu, pa mu je fergazerom verlaufal felge na folciki, fleksericom isfrezal frontpek, a francuzom na frtajleru od furgona fiksiral feder od foršmašine, pa mu je full gas frfljal i frezal ko flešmašina. Ta fufa flundra i dromfulja farbala oba dvojicu i falila se okolo kak je fiškal kupuje fason, faširano meso, fileke i fini flam, a fafonja sprema za frühstück fiš paprikaš i za foršpajs finog dišeći hasenpfeffer. Nafurala se ko furija kad je fasovala svoje i bila ufačena u frentu posle neke fešte di se fačkala sa fičfirićom i s futbalerkom, a čiji tata je bil felbaba i glavna faca u federalnoj vojski, pa mu je bilo po čefu da mu sinek ufati kakav sifilis ili na dela fačuka sa tom fificom. Furt na flajdrana, fancy šmenci Filomena, furala je furku frajle, ali bila je falš fusnota i falš.